E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le fi inga mai whaafutai nei fo i a sa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā tamua. Wa umane vai ia Samoa mua o le amatanga o le kuatalo na lua o le ae o whanau wa onga. Ai olo o langi le lei pia le tau. Pe tae o whaamawina, e tolu sifulu walu wa onga tūlanga lua le malo. Olo o whaasala launi o lato pule a onga, masui pule a onga ngava. Ua whaalawi loa ai nā tūlanga tofi, po o awa noa whaingaruenga i lungo le tūlau, ale ofisa o le komisio tangata whaingaruenga le malo. Le pisasi. O tutongi o nā awa noa whaingaruenga i mai le whasu lua afe, i le fitu sifulu walu afe tāla i le tausanga. O nā awa noa whaingaruenga whaapule a onga masui pule, e whaato atapunia tālo sanga i le solua iwa o le masina le nei o me. Inisio tala o le International Firefighter Day. Po le aso whaapitua mo tangata whaingaruenga fui mu, whaavao malo i laulange pa u le aswao me. Peitai, waloa ia ma whamana tuai i le asoe Samoa, e ale sa sauninga whaapitua e whaihel falta alo tele i tona i mato. Ma awai atu ia e le fiongal minister, whawalo Harry Schuster, e sau noa whaapitua mo le nei aso whamanatu. E whaamawina aloa ia le anganga whaafitai ana malo. I le au nanga, le vasenga o fui mu, ma le au nanga o le lawe ai i soifua o le atunu. Ia atonu ua momoli mai fo i le tātou sauninga a mata i le nei aso, le sunga i le toi ina. Ia, le wheau ma le au tū o le whailunga ina o le nei aso mo le lalulangi mo le au fui mu. A le nganga lea, lau whionga le taitai fono, ma le komiti whaatonu, lau sunga le komisina, ma le pulenga, ia ai maise. Ia le au nanga o le au fui mu, i tono le tātou atunu. Wha malo whaafitai le tautua atunu. E le ngata le whaatino o tau tiu te. A o whapena fo i ona tuina atu lo tau soifua ngā rulue. E o lava i le tūlanga o le aafia o lo tau soifua whaafitai. I whaamaunga le International Firefighters Day, i le aso whao mei na i alo i ai, le soifuanga au ono tangata o ngā rulue whaafui mu. Ai mana tuai fo i soifua tangata whai ngā ruenga na mali liu i lungo le ngā ruenga. Ma mana tuai soifua fui mu na mali liu lo sfainga ia se te masutasi. O Januari aso whaatasi vaivaiva na whaatua ne ai asa tamaita i fui mu Australia J.J. Edmondson. Se manatu mo se aso whaamanatu whaavao malo tangata whai ngā ruenga fui mu. Ina ua mali liu ai fo in tangata fui mu e toa lima i Australia. A o tau mawhai e utu vai o le loli. Ai sui whaafua se i anele i tu o oso tuaili savili. Ma lilo fia ai le loli, i le afi ma malili wai le toa lima i Australia. I le aso lua o te se matasi vai vavalu. Ma whaawau mai ai loa. O na whaatahua le aso whaamanatu. Mo i latou o ngā lulue le au nanga whaafui mu. Pe o nalo i ai fo i le so. I lo tātua tunuu e le ofisa. O le pulenga o fui mu ma whaalawelawe tupu whaafua sei. Walu i ai nei le tamaita i ofisa sili o le komiti whaitu malo. O le ploketi miliona le tu malo vai maunga wha. Le fionga tonu ufua moli amitona imisi. Le nofua o lona i tu malo o lo sao wha ima iei. Le minista o leo leo ma le ofisa o whai ngā palota. Le sunga whawalo Harry Schuster. Wa mawele na o le paule o le matai o le ai tu malo. O lo olu ina le nofua lava le tasi. Ai ua wha ni mai e lona tau ainga e la talata iai. O le fionga tonu ue alu i lalo le fua. A le whaatua i le atua Samoa ua tasi le fās. O vai maunga whae au fiai. A fio angawa pia, lalo vaia, pālisi, tufui opa, ala mangoto, songi, matafele, taufusi aio fiti, a aio niwe, vai mea le ufisa, le fifi malifa mulinuu, to ngā fuafua, tu loto, sa le ufi mafunga lei. O le soifua onga o tonu una amata mai malifa, le fifi Intermediate School, Radford High School i Hawaii, St. Mary's College i Samoa, ma le Catholic Senior School. O le tosanga e tasi vaivaiva na aveila na Applied Principle of Learning i le Manumalo Baptist Church and School i Amerika Samoa.
Lua fe maleono na whaau umalona Bachelor of Education mai le University wa Samoa. Malona whailonga le Professional Development and Continuing Education mai le NUS. Lua fe sfulono na mawalon tuspasi mai le East China Normal University on comprehensive measures in rural school teachers from developing countries in China. Lua fe sulfito avelavam ta Puerto Nuu ma whaau umayai malona postgraduate diploma in education mai le University Awau. Lua fe sfuluiva ai whamanuaina ina ua whaau umalona whailongo le Master in Education mai le University Awau Samoa. O le fionga asiata tua CV setu, mai le tūmalo sa tupoitea i Savai. Lea ua lui mai ale no foa o lona i tūmalo i le palemene. O lo whaipule mai ai le fionga lau Tafi Fio Selafi Purcell o le vaenga wha upu whai le HRPP. O le vaenga nei lea na mamolialo i ane ai le fionga asiata. E whai masui wha o lioli o le palo te tele lu o luono i lalo. O le vaenga wha upu whai le FAS, wha tua i le atua Samoa Watansi. Ma momoli ai le taitai fono le FAS le sunga la au le mali e tō plata i vau. Le wha malo ma le tō wha. I le wha autautanga o i pa ia o le tū malo sa tupaitea. O le tū malo le ai au fia i vai ngā i sa tupaitea. Sa tufia ma pito nu u. Inisi o tala, o por kalama wha afau po counselling, o le toi fuata ina po le rehabilitation, e talia tuai i le mamafo ni molianga i mata upu wha masinonga. E iai fautuanga i le whaongaina o le awamalosi, mafuala au wha saina. Lua fautuanga i le tau fiofiai o le ita po le Anchor Management Counselling. Tolu fautuanga i le tau fio sawanga i tinam tamaitai po nisi o ta mafoi. Fa, o le toe whaatasia o a inga maulunga li, 5, por kalama i le lea i atu i le pule i leola. Masawanga i whanau. O nisi nao por kalama, o lo whaatautaia le sungal whawhenga i ngā Reverend Dr. Freddie Soalo, ma le kale sia Yesu le maatuli manui me le pone i Australia. Na sulu whai i ai se tasi o alo Samoa, na tūla i e tali o na molianga i whamsinonga. Le stofi o vaya soneia na nafi lento lau lau ina isa mata upu. Matali ai e le ofisa o leo wha au sala, le Office of Police Prosecution, malana fionga i le whamasino. Le talo sanga al whawhenga i ngai a Freddie Soalo, na ia tūla i ai e tau a aoli poti tustusia i nisi o polkalama, o loo wha awau ona fisosoani i ai le whaifi au. Ma nisi o toi ina elders o le kale sia, o loo whaifua ina ia sefe mai ai le alo Samoa. Mai le mua ono whale puipui ai, mo le leila lo i foltolu tau sanga. Lua, ono whaale au ngai nai, ono na visa whai ngā ruenga, ma toi whaafo i mai i Samoa. Male, le toe tali ai o nisi o tālu sanga i visa, po no fo mau i New Zealand, pe awha a mau nia sa molianga, po ni molianga mātu ia. E tolu molianga o ngaunga lena i o e ina e lena molia. Sau noa le whaamsino e te tau lava o na whale puipui ai peitai. Na whaamalia ina, le fionga le whaamsino ma le ofisa wha o sala, e le lei sau nia o li poti tustusia o por kalameto e fuata ina, o lo o wha awau na whaatino, e le alo Samoa, ma o ia por kalame foi ua tele ina mafuli i ai, le whaatua tuanga a le whaamsino ngai Australia, mo le toe fuata ina o langa o nisi o alo mawhana watu i Samoa, wa a fia i whainga whaasoli tu la fono, ma wha aititi a ini whaasalanga. I le unga o le mata upu, ua polo i el whaamsinonga e a wai i por kalame e ava ese mai ai le mata upu mai lumo le whaamsinonga, a e soa lau pu le tua, diversions, whatasiai, mai a inga, pe ole tausisia o le ami o pu le lei tutonu le tolu maasina, a wane i toe a fia i se soli tu la fono i tutonu le tolu maasina, wha awau ona usta ia a inga o por kalama fuata ina, ma le kale sia Yesu le matule manu i melpone, ma ia toe tu inatu se isi tusi wha amaunia, o le usita ia o nei ai inga le whai ungo yu Leilua o lua 5. Whaaftai i le tapo inga whaaftai te talo, ta tonu whaamliaina lau whaafunganga i nei fo i tūlama le nei aso, o onanga level nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa.